Reka twongere tubahe ikaze bakunze umwaka turi tubabwira ngo mukomeze mugire ibihe byiza, turizera ko aho muri mumeze neza cyane. Dushaka kubagezaho rero amwe mu makuru y'imikino, amwe mu makuru agenda avugwa hano mu Rwanda, cyane cyane ko twe twibanda ku mupira w'amaguru cyane cyane, haba mu makipe menshi mukunda. Turavuga ku yahe makuru rero? Turavuga kuri ekipe ya Rayon Sport, ekipe ya APR Football Club, tuvuge ndetse no mu ikipe ya Police Football Club. Ngaho rero amakuru tugiye kuba twibandaho cyane cyane tugiye kubagezaho, muri kumwe nanjye Ferguson. Abatarakora subscribe ku Mwashi TV, munyaruke mukore subscribe kugira ngo mujye mukurikira amakuru yacu ya buri munsi tubagezaho kuva ku wa mbere kugera ku munsi wo ku cyumweru. Twebwe turakora buri munsi, nta kiruhuko tugira. Icyo tuba dushaka no kugira ngo mumenye amakuru agezweho kandi amakuru aba ajyanye n'igihe. Muri siporo twe twibanda umupira w'amaguru. Mugende rero mujye kuri YouTube channel murebe Ferguson Rwanda, niyo mazina yanjye. Ariko kuri YouTube channel ni Umwashi TV. Dukomeje gushimira abakomeje kuduha ibitekerezo, inyunganizi, abakomeje kuduha inama nyinshi y'ibyo tubagezaho, ndetse n'abakomeje kutubwira muti aha mwahindura, aha mwakongeramo agafu, muri abantu b'abagabo cyane. Reka dukomeze tubashimire inshuti zacu ziri hano mu Rwanda, inshuti zacu ziri ku mugabane wa Afurika, inshuti zacu ziri ku mugabane wa Amerika, Aziya, Australia, inshuti zacu ziri muri Mozambique, reka tuzisuhuze cyane. Inshuti zacu ziri muri South Africa, reka tubasuhuze cyane. Tubabwira ngo muri abantu b'abagabo cyane, mukomeze mukore subscribe ibiganiro byacu, mubisangize n'abandi, mukora share ndetse muduha n'ibitekerezo kugira ngo ibiganiro byacu bigiye bibanyura. Muri kumwe nanjye Ferguson rero, turahera hehe? Reka dutangire muri ekipe ya Rayon Sport. Rayon Sport iramanura intwaro zo ku butaka, APR ikamanura intwaro zo mu kirere. APR yamanura intwaro zo ku butaka, Rayon Sport nayo ikamanura izo mu kirere. Ni hasi hejuru. Ese iyi shampiyona bizagenda gute? Amakipe yose ko atangiye kwibaka, amwe yatangiye imyitozo. Abakunzi ba Kiyovu Sport ejo mu gitondo ku isaha y'isaa 4 tubararikire tuzagaruka kuri Kiyovu Sport. Perezida wayo David atangiye gutabaza, ateza ubwega ati nyamuneka abafana mumbe hafi. Ibyo tuzabigarukaho ku munsi w'ejo. Bakunzi ba Kiyovu, umunsi wanyu ni w'ejo, ni Kiyovu Sport gusa. Kiyovu Sport tuzaganiraho gusa ku munsi w'ejo. Ariko uyu munsi reka dutangire muri ekipe ya Rayon Sport Football Club. Ku munsi w'ejo nibwo cyangwa reka duhere muri ekipe ya APR Football Club. Reka duhere muri ekipe ya APR Football Club. Ku munsi w'ejo ifite n'umukino wa kimwe cya kabiri kirangiza mu mikino ya Sekafa Kagame Cup irimo gukora muri Tanzania. Kipe izahora muri ekipe ya El Hilal yo muri Sudan, itozwa n'umutoza Flora Ibenge Ikwanga. Ni ikipe ikomeye cyane, ni ikipe itoroshye hano ku mugabane wa Afurika. Ni ikipe nziza cyane rero, ifitanye umukino ukomeye n'ikipe ya APR Football Club. Breaking news. Kuri wa gatatu ngira ngo abakoresha imbuga nkoranyambaga, haba abakoresha X hoze yita Twitter, ejo ku mugoroba mu masaha rwose, mu masaha ya saa 8 nibwo namubwiye ko ekipe ya APR Football Club imaze gusinyisha umunyanigeriya ko imaze kumusinyisha. Ni umunyanigeriya witwa Chidiebere Johnson Nwobodo w'imyaka 20, wacyeye ekipe ya Enugu Rangers. Yasinye amasezerano y'imyaka 2 muri APR Football Club. Ubu kugeza uyu munsi ikipe ya APR Football Club imaze gukura abakinnyi bagera muri 7, bashya b'abanyamahanga.
ushaka kwibaza ngo uyu musore rero ni umusore wanyuze hehe, ni umusore ufite ibihe bigwi. Abakoresha imbuga nkoranyambaga nababwiye ko ejo kuri X cyangwa se yahoze yitwa Twitter nabagejejeho ko ikipe ya APR Football Club imaze gusinyisha uyu rutahizamu, ndetse hari n'undi nza kubabwira mu kanya ikipe ya APR Football Club yamaze kubisinyisha. Hari n'undi rutahizamu Karundura Rumenamabuye. Ikipe ya APR Football Club nawe irimo gushaka umunyagine Conakry, turabigarukaho mu kanya. Turabigarukaho mu kanya. Reka tumaze dutangire kuri uyu musore. Abakoresha imbuga zanjye, abakoresha Facebook, urajya muri hamwe ushakira umuntu urebemo Ferguson Rwanda, ukore follow cyangwa se umfollowing ujye ubona update z'amakuru. Abakoresha X yita Twitter naho ni Ferguson Rwanda, abakoresha Instagram naho ni Ferguson Rwanda. Amakuru yose niho muyakura. Ababa batarabona wenda batari bajya kuri YouTube, kuko ndabanza nka gusangiza inkuru kuri Facebook, kuri Instagram no kuri X, hanyuma nkaza noneho ndondosha cyangwa se nsesengura neza uko umukinnyi cyangwa se amakuru aba hari kuri Umwashi TV. Tubashimira rwose abakomeje gukora subscribe. Reka dutangire rero. Ikipe ya APR Football Club ngira ngo ku mbuga zanjye aba X nkuko nari bivuze, aba na X, Instagram ndetse na Facebook, nari nababwiye ko ikipe ya APR Football Club imaze gusinyisha uyu mukinnyi. Ikipe ya APR Football Club rero yarisinyishije rutahizamu ikipe y'igihugu ya Nigeria witwa Chidiebere Johnson Nwobodo, wakiraga ekipe ya Enugu Rangers yo muri Nigeria. Ikipe ifite n'igikombe cya shampiyona 2023-2024. Uyu musore yabanzagamo akina kuri nimero 7 cyangwa se ni umuwinga ukina kuri nimero 7. Ubwo abari baza ahantu bita Baka yakinaga, uyu rutahizamu ni uje cyangwa se uyu muwinga ni uje kuba yamukorera mu ngata. Ubwo babaka nyine bagomba gukora cyane kugira ngo babone uko bazajya bakina. Uyu kuri uyu wa gatatu rero tariki ya 17 Nyakanga nibwo uyu musore usatira izamu aciye mu mpande akina kuri 7 cyangwa se kuri 11 yashyize umukono ku masezerano yo gukina ikipe ya APR Football Club mu gihe cy'imyaka 2. Uyu musore imyaka 20 y'amavuko yasinyiye mu gihugu cya Tanzania kuri hoteli ya Royal Village. Niho uyu musore yaje kuba akinira. Iyo hoteli iherereye mu mujyi wa Dar es Salaam, hano ikipe ya APR Football Club iri mu mikino ya Sekafa, ifite n'umukino ku munsi w'ejo. Uyu musore wari umaze hafi iminsi 4 ari kumwe n'ikipe ya APR Football Club mu mikino ya Sekafa, ariko utarigeze ukina n'umukino n'umwe ko ntago ari kuri liste. Ni umukinnyi mu ikipe y'igihugu yeze guhamagarwa. Ari muri kino gihugu rero, mu gihugu cya Tanzania, ari kumwe n'ikipe ya APR Football Club. Yari ikeneye, uyu no mukinnyi yari umukeneye cyane kuko afite ubushobozi bwo gukina aca ku mpande zombi, haba ku ruhande rwa 11 aho Mugisha Gilbert aca, ndetse n'uruhande rwa Baka. Ikipe ya APR Football Club rero ikaba ari mukeneye cyane. Johnson yafashe ikipe ya Enugu Rangers kwegukana igikombe cya shampiyona mu gihugu cya Nigeria. Uyu musore usanzwe ari rutahizamu ikipe y'igihugu ya Nigeria amaze guhamagarwa mu ikipe y'igihugu nkuru inshuro 3 ndetse n'inshuro 2 mu ikipe y'igihugu y'abakina imbere mu gihugu ya Chan. Bivuze ko akina mu ikipe y'igihugu ya Chan, ndetse amaze guhamagarwa inshuro 2 n'inshuro nibyo amaze guhamagarwa mu inshuro 3 mu ikipe nkuru y'igihugu, ndetse n'inshuro 2 y'abakina imikino y'abakinnyi bakina imbere mu gihugu ya Chan. Uyu musore yageze muri Enugu Rangers mu mwaka w'2000. Umwaka ushize akaba yarafashije ino kipe kwegukana igikombe cya shampiyona, kuko yakinnye imikino 33 muri 38, atsindamo ibitego 5, atanga n'imipira ivamo ibitego 3. Uyu musore rero
akaba yarazanywe n'umugabo niwe manager wa Eni Elija, akaba manager wa Sadiki Sule, yazanye n'uwo bita rero Nduwayezu Emmanuel bakunda kwita Emifaya, niwe wamuzanye asanzwe ashakira abakinnyi ama ekipe hano mu Rwanda, niwe warangiye ekipe ya APR Football Club uyu mukinnyi, ndetse kuri uyu wa mbere akaba aribwo yuriye indege yerekeje muri Tanzania kumusinyisha. Uyu Emifaya ngira ngo mu minsi ishize nabagejeho amafoto ari kumwe na chairman w'ikipe ya APR Football Club Afande Karase, bari kumwe kuri Kigali Pele Stadium, arimo amubwira ati nyamara buriya nshobora kuba nakuzanira abakinnyi beza bakomeye hano muri ekipe ya APR Football Club. Ngira ngo mwabonye uko bari kumwe ifoto. Uyu musore rero uwahise rwose Chidiebere Johnson Nwobodo yahise anashimira bagenzi be babanye muri Enugu Rangers, yabwiye ati ndabashimira kubw'amahirwe yo kuba narabaye umwe mu bagize ikipe n'umuryango mugari wa Enugu Rangers. Uburyo mwagiye mukomeza kumfasha kuva ku munsi wa mbere byari bihebuje, byari bihambaye kandi byarakataraboneka. Iyi myaka 4 ishize yambereye igihe cyo kwiga kuri njye n'umuryango wanjye. Hari imikino twatsinze, hari n'iyo twatsinzwe, gusa nta gushidikanya ko byari ubunararibonye butandukanye mu buzima bwanjye. Ku bakinnyi bagenzi banjye, abatoza, abakorana n'ekipe mu buzima bwa buri munsi, abayobozi bayo, mwese mwabyizemo uruhare, ndabashimiye cyane. Ku bafana simfite amagambo nabivugamo, gusa mwese iteka nzahora mbashimira byimazeyo, muzahorane ishya n'ihirwe. Rero amagambo meza cyane, amagambo y'umukinnyi witwa Chidiebere Johnson Nwobodo, umukinnyi mushya w'ikipe ya APR Football Club, ukina aca kuri 7 cyangwa se kuri 11, akaba yamaze gusinya imyaka 2 muri ekipe ya APR Football Club. Aya makuru yabagejejeho hakiri kare cyane ku mbuga zanjye X ndetse na Instagram ndetse na Facebook. Magana ikipe ya APR Football Club imaze kuba yasinyisha uyu rutahizamu. Ngibyo rero iby'uyu rutahizamu wamaze kuba asinyira ekipe ya APR Football Club. Ntabwo ari we wenyine, umaze kuba asinya muri ekipe ya APR Football Club. Ngira ngo ku munsi w'ejo nibwo nababwiraga ko ekipe ya APR Football Club n'ubundi iri mu biganiro n'undi mukinnyi ukomeye cyane muri nawe ni rutahizamu. Ikipe ya APR Football Club irimo kwiyubaka mu buryo bukomeye cyane, cyangwa se mu buryo bukakaye, irimo kwiyubaka. Bamwe bavuga bati ekipe ya APR Football Club ninde uzayihagarika ko irimo kwiyubaka cyane. Ariko nibyo, ekipe ya APR Football Club niba ikomeye, ikaba yihagazeho ku ruhando mpuzamahanga, izafasha ama ekipe menshi hano mu Rwanda yo kuba ekipe ya APR Football Club gukomera kwayo bizatuma ibintu byose bigenda neza cyane. Ni ibintu hano i Nyarugenge ntabwo byoroshye, bamwe baramanura, abandi bamanura, abandi bakomeza bamanura. Niko biba bimeze neza cyane. Bamwe bavuga bati ibi bintu se bizagenda gute, abandi bavuga bati mureke ekipe ya APR Football Club ikomeze zana intwaro, wenda byazatuma na shampiyona yacu igera ku rundi rwego. Kuko hari amakuru avuga ko abanyamahanga nabo bashobora kuba wenda bakwiyongera, bikaba byafasha ekipe y'igihugu
kuko abakinnyi bazajya baba barimo bazajya baba barabonye kompetisiyo, kandi ikipe ya APR Football Club tubibutsa ko nizahagararira u Rwanda mu mikino nyafurika, imikino iri ku rwego rwo hejuru cyane. Bakavuga bati ikipe ya APR Football Club nikomeze rwose yiyubake, bityo niyiyubaka n'andi ma ekipe nayo bizaba ari byiza cyane. Ikipe ya APR Football Club ikomeje kwiyubaka ku ruhando mpuzamahanga. N'ubu twabwira bamwe mu bakinnyi ekipe ya APR Football Club irimo kurambagiza cyangwa se irimo gushaka, ariko hakaba n'abazayisohokamo benshi cyane. Nibyo nibakomeze biyubake bano iri kipe ya APR Football Club ikomeje gushaka abakinnyi benshi batandukanye, cyangwa nk'ubushiyo Chidwebere ibyo yamaze gutangaza, vuga ati nyamara ibintu bishobora guhinduka i Nyarugenge. Bakavuga bati byagenze gute i Nyarugenge. Ntabwo ari wenyine rero urimo uvugwa ko ashobora gusinyira ekipe ya APR Football Club. Hari undi witwa Godwin Obido, rutahizamu mushya w'ikipe ya APR Football Club, nawe ni umunya-Nigeria, yakinaga mu ikipe ya Sporting Lagos yo muri Nigeria. Uyu nawe amaze gusinya imyaka 3 muri ikipe ya APR Football Club, akaba afite imyaka 26. Biravuga ko uyu mukinnyi witwa Godwin nawe yamaze kuba asinya muri ekipe ya APR Football Club amasezerano y'imyaka 3. Bivuze ko ikipe ya APR Football Club ikomeje kwiyubaka rwose, ikomeje kwiyubaka mu buryo bukomeye cyane. Bavuga bati nyamukandagira mu kibuga. Bamwe bati twarabeshwe umwaka ushize abafana bayo, ariko ubu ngubu abafana niho bari mu kwabuki, ubu niho bari rwose. Bakaba bati uyu mukinnyi cyangwa se abakinnyi ekipe ya APR Football Club irimo gushaka ni abakinnyi byibuze ubona hari aho bakinnye, ni abakinnyi bigaragara ko bafite porofile. Uyu mukinnyi rero witwa Godwin nawe ni umukinnyi w'umunya-Nigeria, yakuriye muri academy ka Nasa Boy Academy, niho uyu musore yaje kuba akurira. Ni umusore nawe bigaragara ko afite ibihagararo cyangwa se afite igihagararo. Uyu musore rero biravugwa ko nawe muri ekipe ya APR Football Club arimo gukomanga, nk'uko ikinyamakuru cyo muri Nigeria kirimo kubitangaza. Umunya-Nigeria rwose nawe ukina kuri wingi ngo yarangije kuba ajya muri ekipe ya APR Football Club, nk'uko ibinyamakuru byo muri Nigeria birimo kubyandika. Ikinyamakuru cyo muri Nigeria kirimo kubyandika rwose, cyane na radio yitwa Bulira FM Sport yo muri Nigeria yamaze gutangaza ko uyu mukinnyi w'imyaka 26 yamaze kujya muri ekipe ya APR Football Club. Umunya-Nigeria w'umuwinga w'imyaka 26, umusore witwa Godwin Odibo, ngo to join Rwanda ni champion APR Football Club. Niko ikinyamakuru cyabyanditse. Iyi nkuru yanditswe n'uwo bita Moses Ojewonimi, niyo wabyanditse, akaba ari umunyamakuru wo muri Nigeria ukora ikinyamakuru bita Bulira FM Sport.net. Ngibyo rero bivuga kuri APR Football Club ikomeje kuzana intwaro nyinshi zitandukanye cyane.
intwaro nyinshi zitandukanye cyane, bavuga bati APR Football Club ninde uzayihagarika ko ikomeje kwibikaho intwaro nyinshi cyane. Tukiri muri APR Football Club, ni uko ubu amakuru arimo kutugeraho nonaha, ikipe ya APR Football Club yageze mu gihugu cya Guinée Conakry. Amakuru tugira aravuga ko ikipe ya APR Football Club ishobora kwibikaho rutahizamu unyura ku mpande, ndetse akaba n'umwataka Jules Keita bakunda kwita Baba Neymar, akaba akomoka muri Guinée Conakry, akaba afite imyaka 25 y'amavuko, akina ikipe y'igihugu ya Guinée, ndetse yakiniye amakipe akomeye ku mugabane w'i Burayi, harimo nka Dijon mu Bufaransa, Rennes zombi zo mu Bufaransa, ndetse na CSKA Sofia yo muri Bulgaria. Yaje gura n'ibibazo rero muri Bulgaria, bituma agaruka iwabo, ibyo bibazo yahuye nabyo rero mu kugaruka iwabo rero mu rugo aho yakinaga ikipe ya AS Karumu, ibiganiro na APR Football Club bikaba bigeze kure. Ikipe ya APR Football Club ikomeje kwiyubaka mu buryo budasanzwe, ngira ngo uyu musore murimo muramubona cyane w'imyaka 25, ubona ko ari rutahizamu rwose w'igisore. Uyu musore wa rutahizamu cyangwa se umusore witwa Jules Keita bakunda kwita Baba Neymar. Ibyo rero bivuga kuri APR Football Club ikomeje kwibikaho intwaro, kugira ngo mu kanya nirimo mbabwira ibyo Chidiebere Johnson yatangaje rutahizamu wa Enugu Rangers, cyangwa se umusore ukina aca ku ruhande aca ku ruhande rw'iburyo cyangwa ku ruhande rw'ibumoso, ngo yaba Mugisha Gilbert, yaba Kwitonda Arebaka, bose ni abakinnyi bagomba guhangana n'uyu musore wo muri Nigeria. Ubwo arasanga nanone umunyanigeria mugenzi we witwa Victor Mbawoma Chukwuemeka, rutahizamu. Uyu mugabo cyangwa se uyu musore w'imyaka 20, akaba yarahamagaye inshuro 3 mu ekipe nkuru ya Nigeria, hanyuma aza kuba ahamagarwa muri ekipe y'abakindi imbere mu gihugu cyangwa se CHAN inshuro zigera kuri 2. Ni umusore bigaragara ko afite imbaraga. Ubwo ngubwo abawinga, abakinnyi bakina kuri 3, abakinnyi bakina kuri 2, ubwo yemutyaza amaguru, muyemutyaza amaso. Uyu musore kubwo nabonye ukuntu nabonye akina, rwose ni umukinnyi ukomeye cyane. Amakuru haravuga ko ekipe ya Enyimba Football Club yo muri Nigeria ngo yashakaga uyu mukinnyi. Ntabwo ari yo yonyine rero, kuko ngira ngo nababwiraga ko n'uyu bita Godwin nawe shakaga n'amakipe akomeye yo muri Nigeria, ngo na Enyimba nawe yamushakaga. Ariko amakuru hari nuko yamaze guterekaho nawe imyaka igera muri 3 muri ekipe ya APR Football Club. Abafana bayo bavuga bati uyu munyenga turimo gusinyisha abanyamahanga uzaduhire ntibizabe nk'ibyo twahuye nabyo umwaka ushize saison 2023-2024. Ati ntago byatugendekeye neza, twari dufite umutoza udashoboye twa Thierry Foroge, abakinnyi nabo badashoboye. Bavugaga abakinnyi nka ba Pichu ba Ruwa, kuko ikipe ya APR Football Club nk'abakinnyi yari yaguze umwaka ushize, yaguze umukinnyi Pavel Nzira w'umunyezamu, ubu ni umwe mu banyamahanga. Igura Pichu nayo ni umukinnyi w'umurundi, igura umukinnyi Tadeo Ruwanga w'umugande ukina kuri 6, igura Apamu Asombwe Bemol, ni umukinnyi w'umukamerone cyangwa se umunyakamerone ukina kuri 7, nawe byaranze. Ikipe ya APR Football Club yagize kukigura Shaibubu, nawe ukavuga bati imyaka ye arashaje. Ikipe ya APR Football Club yaje kugura uwo bita Ndikumana Dani, nawe biza kuba byanga.
baravuga bati ikipe ya APR Football Club rwose bimaze kuba ikibazo, ariko ubu ngubu abakinnyi ikipe ya APR Football Club irimo kugura biragaragara ko bafite aho bakina, bafite n'uho naho muri porofili yabo rwose urabona ko bari bafite amakipe bakinamo kandi amakipe yitwaye neza banabanzamo, bitari bya bindi bagendaga bakagura ba Shebubu Eladin bari bamaze imyaka 4 birukanwe na Simba Football Club. Nibyo rero birimo kuvuga muri APR Football Club, ariko amakuru yo aracyari menshi, aracyakomeza kugura abatandukanye. Tukiri muri APR Football Club rero nuko umuyobozi wa Gasogi United yitwa Kenisi yavuze ko mu bakinnyi ikipe ya APR Football Club ishobora gusezerera harimo umukinnyi Apamu Bemo mu ikipe ya APR Football Club, nawe wari ugifite amasezerano y'umwaka umwe. Kenisi yavuze ati ngiye mu ntizi uwo mukinnyi, ndetse n'uwo bita Nshimiyimana Ismael bita Pichu nawe biravuga ko ekipe ya APR Football Club ishobora kuba yamurekura akaba yagenda. Ikipe ya Gasogi rero perezida wayo Kakuzankurisa Charles akaba yavuze ko aba bakinnyi baramutse babamuhaye ngo yababyaza umusaruro. Tukiri kuri Pichu nuko nubwo avuga ko ashobora kuva muri ekipe ya APR Football Club, hari amakuru avuga ko hari ekipe yo muri Libya irimo kumushaka akaba yayerekezamo. Ekipe ya APR Football Club rero ishobora kurekura abakinnyi benshi nyuma y'uko uwitwa Buregeya Prince yagiye, nyuma yaho umukinnyi witwa Ombolenga Fitina agiye arangije amasezerano, nyuma yaho Ishimwe Christian yagiye arangije amasezerano muri ekipe ya APR Football Club, nyuma yaho Rwabuhi Aime Placide agiye nawe arangije amasezerano. Ikipe ya APR Football Club ndetse na Ndikumana Dani nawe yaje kuba imurekura yigira muri ekipe ya Gasogi United. Bamwe bavuga bati n'ubundi uyu musore nubwo atabonye umwanya wo gukina, ariko ubundi ekipe nka Gasogi United niyo iri ku rwego rwe. Andi makuru ari nuko ekipe ya APR Football Club ishobora gusezera abakinnyi bagera muri 7 barimo n'abanyarwanda, ndetse akamakuru akavuga ko hari abakinnyi b'abanyamahanga ikipe ya APR Football Club ishobora gutiza, nk'umunyakameruni witwa Sanda bivuga ko nawe ekipe ya APR Football Club ishobora kumutiza muri Mukura cyangwa se mu ekipe ya Marine Football Club, akaba ariho uyu musore ashobora kwerekeza. Ikipe ya APR Football Club ngo ishobora kurekura abakinnyi bagera muri 7. Ejo bundi ivuye rwose mu mikino ya Sekafa muri Tanzania, bakavuga ko ikipe ya APR Football Club ishobora kuba yakwirukana cyangwa se yasezerera abo bakinnyi, bamwe ikabatiza abandi ikaba yabasezerera ntituzongera kubabona vuba mu mwambaro w'umukara n'umweru. Abakunzi b'ikipe ya APR Football Club bamwe bari mu munyenga. Ikipe ya APR Football Club rero itangiye umwaka wa 2 w'ikiragano kidasanzwe cyo kubaka izina mu mikino nyafurika, nyuma y'Ikipe imaze kubona ko umwaka w'imikino utayihiriye neza 2023-2024 yaviremo ahantu abantu benshi batakiga ko ni wari umwaka wa 2 cyangwa se wari umwaka wa mbere igarutse kugura abakinnyi b'abanyamahanga cyangwa gukinisha abakinnyi b'abanyamahanga nyuma kuva kuri Kanyarwanda, ko bati abakinnyi bazanywe muri uno mwaka 2023-2024 ntabwo byari byiza cyane. Ikipe rero nk'uko yita ngo ni umwami wa ruhago mu Rwanda, maze rwose kuba ifite ibikombe byinshi, uvuze ko ari umwami wa ruhago mu Rwanda ntabwo baba wibeshya waba wirengagije. Umwaka ushize imikino rero ikipe ya APR Football Club nibwo yagarutse ku kiragano cyo gukinisha ikipe irimo abakinnyi b'abanyamahanga.
gahunda yari imaze imyaka igera mu 10 isatira 11 yaravuye kuri kino kirago cyo gukinisha abakinnyi b'abanyamahanga cyangwa se kugirisha abakinnyi batafite inkomoko mu Rwanda. APR yatangiranye imbaraga zikomeye ku isoko, aho yazanye abakinnyi bakomeye barimo umunyezamu Pavel Nzira, Nshimiyimana Sumene Pichu, Victor Mbawoma, Tadeo Ruwanga, Bashayibubu. Ubwo ikipe atagiraga imyitozo, abakinnyi bashya, abafana benshi bari babukereye ndetse bavuga bati byakomeye, Nyamukanagira igarutse rwose aho twashakaga. Abafana ba APR Football Club kuri ubu nubwo ikipe yabo itari hafi yabo iri mu gihugu cya Tanzania mu mikino ya Sekafa, ariko bafite icyizere ko umwaka utaha saison 2024-2025 ishobora kuzitwara neza. Nubwo byatinze, ikipe yatangiye imikino irimo shampiyona ndetse na CAF Champions League, ariko umusaruro ntabwo ugeze ugenda neza. Muri 2023-2024 yaje kubitsindwa n'ikipe ya Pyramide, itsinda ikipe yo muri Somalia bigoranye cyane. Bavuga ati none amakipe yo muri Somalia niba atangiye kujya atujegeza bimeze bite. Bimwe mu byateye rero umusaruro utari mwiza muri ekipe ya APR Football Club, abafana bakomeje kwijujuta cyangwa se barijujutiye ntukuzana amazina y'abakinnyi ariko batari bahagaze neza mu rwego rw'imikinire. Ikipe kandi yagiye inengwa cyane n'abafana, bavuga bati umutoza Thierry Forge ntashoboye, bavuga bati akinisha abakinnyi nabi. Umukinnyi ugarukaho cyane n'uwo bita Banga Benjamin, umukinnyi w'umukameroni rwose wakinaga mu bwugarizi bw'ikipe ya APR Football Club. Ntashidikanya ko ari we mukinnyi muri iriya sezo wari nimero ya mbere mu badefenseri. Yaje kuba rero atamukinisha. Amakuru akavuga ko uko Thierry Forge ateye ntabwo aba ashaka umukinnyi uvugwa cyane kurenza we. Kavuga ati ngewe ntabwo nshaka umukinnyi uvugwa cyane kurenza ngewe, kandi ari ngewe ubashyira mu kibuga. Yaramwicaje rero mu buryo bukomeye, akajya akinisha Buregeya Prince na Yunusu, akakinisha Yunusu na Clement. Uyu musore rero aza kuba abura umwanya, bahitamo kwigira muri Iraq. Uyu musore bita Banga Benjamin wari umukinnyi mwiza cyane mu bwugarizi, ariko navuga bati umukinnyi na rutayizamu wo bita Mbawoma Victor, vuga ko bati amukinisha nabi, abakinnyi b'Abanyarwanda ntibamuha imipira nk'uko byari bikwiye. Byose n'ibyavaga mu bafana hano hanze bavuga bati uyu Thierry Forge tugize amahirwe yagenda. Ekipe rero yari yaramuhaye amasezerano y'umwaka umwe, aza kuba arangira idakonvenka. Noneho akamaramaza n'ukuntu yaje kuba itsindwa n'ikipe ya Pyramide ibitego 6-1. Bavuga ati yapanze ikipe nabi. Icya kabiri, ekipe ya APR Football Club ngo yaba yarakoze recruitment nabi. Kuri uyu munsi rero, cyangwa se kuri no tariki ya 18, abafana bafite akanyamuneza ko ikipe yabo iri muri kimwe cya kabiri cya Sekafa. Nyuma y'iminsi yo kwakira amakuru y'abakinnyi ikipe iri kugura, abafana bahise bakomereza mu mikino ya Sekafa Kagame Cup iri kubera muri Tanzania, aho APR FC itaratsindwa umukino n'umwe. APR FC yatangiye imikino ya Sekafa itsinda Singida igitego 1-0 cyatsinzwe na Victor Mbawoma. Umukino wa kabiri itsinda Elimeleke igitego 1-0. Aho umukino wa gatatu ekipe ya APR Football Club yaje kuba inganya na Sport Club Villa yo muri Bugande cyasi Bugande igitego 1-0. Ikipe yazamutse mu itsinda ari ya mbere, ikabiza n'ikipe ya Al Hilal yo muri Sudani kuri uyu wa gatanu. Umukino wa kimwe cya kabiri, iyi ngiyi ikipe yitwa Al Hilal nyirango murayizi cyane, itozwa n'umukongomani witwa Flora Ibenge Ikwanga. Nubwo umutoza Dariko ataratangira gukoresha abakinnyi bakuru cyangwa se abakinnyi bashya, ariko abafana banyuzwe n'uburyo abakinnyi bahari barimo kwitanga cyangwa se barimo gukoreshwa.
ati uburyo umukinnyi mushyashya ntabwo wamuzana ngo uhite umukinisha ako kanya, ahubwo ngo urabanza ukamureka akamenya filozofi ya ekipe. Abandi bakibaza bati se ariko rwose ko abakinnyi baje kugira ngo bakine, kuki utarimo kubakinisha? Uzabakinisha mu mikino ya CAF Champions League cyangwa wagombye kubamenyereza mu mikino ya Sekafa, kuko shampiyona yo cyangwa se Rwanda Premier League nta gihindutse izatangira tariki ya 18 z'ukwa munani. Tariki ya 18 z'ukwa munani nibwo iyi shampiyona biteganyijwe ko izatangira. Hakaba hari amakipe menshi ataratangira imyitozo, nzahurukaho mu kanya. Ikiriho gikomeye cyane kuri ekipe ya APR Football Club nuko irashaka kino gikombe. Ngira ngo umuyobozi w'ikipe ya APR Football Club Afande Karasira Richard yavuze ko ekipe ya APR Football Club ntigiye mu mikino ya Sekafa igiye gutembera, ahubwo igiye gushaka igikombe. Kuba yakizana rero byatuma umupira w'u Rwanda n'ubundi ukomeza kuzamuka, ndetse bikaba byiza cyane ikuye igikombe hanze, kuko ibikombe 3 byose ifite ikipe ya APR Football Club yabitwariye hano mu Rwanda. Ikipe ya Rayon Sports n'ikipe ya Tarako Football Club, Tarako yasenyutse timu ya Mabas, murayibuka cyane, yazanye igikombe gikuye muri Sudani, tsinze ikipe ya Elimelek. Ikipe ya Rayon Sports cyangwa murayibuka yazanye igikombe cya Sekafa, tsinze ikipe yitwa Murandege yo muri Zanzibar. Akavuga abakunze ba Sport bati APR mu gihe nta gikombe yakura hanze, nta jambo igomba kugera hano mu gihugu ivuga ko iturusha ibigwi, ahubwo twebwe turusha ibigwi ko twakuye igikombe hanze. Bityo rero ikipe ya APR Football Club ku munsi w'ejo ikazaba ikina ikipe ya Al Hilal yo muri Sudani mu mikino ya 1/2 cya Sekafa. Uwo mukino nzabakurikiranira neza cyane, nkabwira naho mahura. Ariko abakunzi b'ekipe ya APR Football Club ndetse n'abakunzi b'umupira w'amaguru muri rusange, ntahandi mwawurebera usibye kuri Azam TV, niho ino mikino yose irimo kunyura ya Sekafa Kagame Cup 2024 niho irimo kunyura. Reka tuve rero tujye muri ekipe ya AS Do Kigali, nayo ntiyari yatangira imyitozo mu ekipe. Nubwo batise AS Kigali irahirima, AS Kigali iratangira imyitozo ryari, ariko amakuru ari nuko ngo iki cyumweru cyangwa se iyi weekend igomba kurangira byose bigiye ku murongo. Tuyibutsa ko ubu harabura iminsi 30 kugira ngo Rwanda Premier League cyangwa se shampiyona y'u Rwanda itangire. Nyirango ejo turimo tureba amafoto ekipe ya Mukura Victory Sport yatangiye imyitozo, ngo ni umwitozo wa 3 no ekipe ya Mukura Victory Sport yatangiye. Irimo abakinnyi benshi bashya, Barukundo Denis wanyuze muri ekipe ya APR Football Club, muri AS Kigali, muri Polisi. Ekipe rero nayo irimo kwiyubaka, ngo ifite abakinnyi benshi b'abanyamahanga barimo kugeragezwa. Reka tuve rero tujye muri ekipe ya Polisi Football Club. Abakunze barayori nabo mube hafi. Intwaro zirimo ziramanuka zo mu kirere, intwaro zo mu kirere, bamwe mu bazana intwaro zo mu kirere, abandi bazana intwaro zo ku butaka. Ngo turaza kureba ekipe ya Polisi Football Club rero, nkuko tubikesha umutoza Mashami Vincent, aratangaza ko bo ku ruhare rwabo bo ibyabo basa n'ababirangije, byo kuba bakongeramo abandi bakinnyi. Bakavuga bati nitugira wenda tuzongeramo abakinnyi bagera kuri 2 cyangwa 3. Hanyuma ati tugomba kuba dufite liste y'abantu 26 bonyine, kugira ngo nituramuka turenze ijonjora, turamuka dukuyemo Constantine mu kindi cyiciro, tube twakongeramo abandi. Atariko abakinnyi bamwe ntibaraza. Abashinzwe rero bamwe bataraza harimo Eniel Janye ngo murabyibuka ari yagiye muri ekipe y'umubiri igiye gukora igerageza.
cyangwa gukora igeragezwa raritsinze, ariko ikibazo kiba imyaka 24 ngo babigoye kuhita ujya mu Bubiligi usinya, cyane cyane ngo iyo utamaze wenda imyaka irenze umwe mu Bubiligi. Baramuhaye promesse ko bati igeragezwa raritsinzwe, reka tugutize mu cyiciro cya kabiri hano mu Bubiligi, hanyuma ekipe ya Police Football Club tuzayihe amafaranga ku mwaka waka cyangwa se umwaka umwe urangiye. Ariko ekipe ya Police Football Club yaje kuba ibyanga, ravuga iti shwishwi ntago bishoboka, ati muvuge muciye aho ngaho. Ubwo ibyaye neza turaza mu myitozo nawe bivuyeho, we ariko ari mu kiruhuko. Undi mukinnyi ni umukinnyi witwa Joachim Ojera, muramuzi cyane mu ikipe ya Rayon Sport Football Club, nawe ubu ngubu ni umukinnyi wa Police Football Club, ariko ari mu Misiri ngo ikipe iracyafite imikino y'ibirarane. Biravuga ko rero uyu mukinnyi nawe nta gihindutse ashobora kuza mu mpera z'uku kwezi cyangwa se mu ntangiriro z'ukwa munani, akaba aribwo azajya cyangwa se azasanga abandi mu myitozo muri ekipe ya Police Football Club. Ubu rero Ojera bidasubirwaho ni umukinnyi w'ikipe ya Police Football Club mu masezerano y'imyaka 2, nubwo ataragira mu myitozo ngo aracyari mu ikipe ye yo mu Misiri, ko yasinyeyo amezi 3 kandi amezi 3 yararangiye. Umusore wari wasize asinye imbanziriza mushinga muri ekipe ya Police Football Club. Reka tujya muri AS Muhanga, ni ekipe mu cyiciro cya kabiri. Iyi kipe ya AS Muhanga yamaze gutandukana na Bikorimana Gerard, wari yimazemo imyaka 3 ari team manager, ndetse akaba yari n'umucungamutungo. Uyu musore rero akaba amaze gutandukana n'ikipe ya Muhanga, ikipe ya Muhanga yo mu cyiciro cya kabiri. Reka tuve tujye muri ekipe ya Rayon Sport Football Club. Nyuma yaho izaniye umukinnyi Haruna Niyonzima, fama kapiteni w'ikipe y'u Rwanda Amavubi, cyangwa se na n'ubu arakiri kapiteni w'ikipe y'u Rwanda Amavubi kuko ntiyari yasezera. Abafana b'ikipe ya Sport rero batangiye ikintu kitari cyiza cyane, batangiye kuvuga bati uyu mukecuru cyangwa se uyu musaza uje aha ngaha aje gusazira muri ekipe ya Rayon Sport Football Club, se bizakunda? Haruna Niyonzima yabaye muri no kipe n'ubundi kuva hashize imyaka, kuva 2007 nibwo yaherukaga muri no kipe. Yavuye amajya muri ekipe ya APR Football Club, ava muri APR Football Club ajya muri Yanga, ava muri Yanga ajya muri AS Kigali, ava muri AS Kigali asubira muri Simba, asubira muri Yanga. Umusore rero wakinaga muri Libya. Bakaba batangiye kugereranya umusaruro azatanga n'imyaka cyangwa se n'imyaka afite, kuvuga bati nta bushobozi Haruna agifite bwo kuba kandanda rwose yateraho cyane. Bakomeje kwibaza rero niba ekipa ya Rayon Sport Football Club iki gitutu cyo kugura abakinnyi bakuze. Haruna Niyonzima ntabwo ari umukinnyi mubi, twumve neza, ni umukinnyi mwiza. Njye nemera ko agishoboye gukina kubera ko imbaraga aracyazifite, ariko abafana bakavuga bati Haruna Niyonzima ntabwo ari ku rwego rw'ikipe nka Rayon Sport idaheruka igikombe, imyaka igera muri 5 irirenze idakora ku gikombe cya shampiyona. Bakavuga bati ino kipe ikwiye gushaka abakinnyi bari mu myaka 20, 23 nk'uko bamukeba birimo baguramo 20, 24, ariko koza umukinnyi uri hejuru ya 30 nka Haruna ni ikibazo gikomeye cyane. Batangiye rero kugeranya umusaruro n'imyaka, ariko nanone mbibutse bakunze ba Rayon Sport, imyaka ni imibare.
imyaka n'imibare kuba ba Messi ba Cristiano bafite hejuru ya 37 ariko bakaba bagikina. Abitwa ba Pepe murabazi bafite za 40 ariko baracyakina. Wenda umupira wa Afurika utandukanye n'umupira w'i Burayi, ariko nanone ujya ureba icyo umuntu ashoboye mbere yo kumuca intege. Abafana ba siporo batangiye kugereranya umusaruro wa Haruna Niyonzima ndetse n'imyaka ye, batangiye gushyira ku munzani tayari bakavuga bati ntabwo bizashoboka, ariko ngewe mfite icyizere Haruna Niyonzima. Ngewe nka Ferguson reka mbabwire bareyo, Haruna Niyonzima azawutera ahubwo induru zivuge, ahubwo araje asubire muri ekipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi, igitambaro rwose araje yongere agisubirane. Iri rushanwa rya CHAN cyangwa se iri rushanwa ry'amakipe ry'abakinnyi bakina mu gihugu mo imbere, mwitegure rwose Haruna araje atere baro, igitambaro agomba kuba cyambaye nka kapiteni. Rayon Sports ifite abakinnyi beza ariko ntabwo ifite abakinnyi bo kubakira. Umukinnyi mukuru burya aba akeneye muri ekipe, rero mwe kumutega iminsi Haruna Niyonzima, ahubwo murebe umusaruro azabaha. Ngenda bizeza ko Haruna Niyonzima azakina umupira nabo banamuvuga abarushe, ahubwo njye muvuga muti Haruna niwe wacu. Haruna Niyonzima rero umaze iminsi asinye ekipe ya Rayon Sports yavuze ati ngewe nta kibazo mfitanye n'ikipe ya Rayon Sports, nta kibazo mfitanye n'abafana, mureke ikibuga nicyo kizivugira. Bamwe bavuga ati Haruna ntajya yiburira, abagiranye imyaka ye rero n'umusaruro azatanga mureke, iminsi n'izatwereka, cyangwa se ikibuga ntabwo kijya kibeshya kizatwereka. Ariko Haruna ni umukinnyi mwiza ushaka gukora itandukaniro, akagira inama abandi ko niba ekipe yo muri Libya yaramuguze, ntabwo muri Libya tubarusha umupira, ahubwo tureke ibikorwa byivugire. Reka tuhave rero tujye muri ekipe ya Rayon Sports Football Club, n'ubundi ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa karindwi muri 2023 nibwo ekipe ya Rayon Sports yatangaje ko yaguze uwo bita cyangwa se nyijoro bita Jonathan Ifunga Ifaso imyaka 24. Ku itariki 17 z'ukwa karindwi 2024 ekipe ya Rayon Sports ku munsi w'ejo nibwo yatangaje ko yasinyishije Prince Eranga Kanga imyaka 24, umukinnyi ukomoka muri Congo Brazzaville, ukina aca iburyo cyangwa se ukina yataka aca kuri karindwi. Uyu musore rero imyaka 24 witwa Jonathan uyu musore witwa Prince Eranga Ekanga imyaka 24 muri Congo Brazzaville, umukinnyi yakinnye ahantu henshi hatandukanye. Bakavuga bati umukinnyi ni umukinnyi mwiza. Ariko tukiri kuri Jonathan Ifunga Efaso, yateje polemique nyinshi cyane, cyangwa se ateza ibibazo. Bakavuga bati uyu muntu cyangwa se uyu mukinnyi ntabwo yari ku kigero cya Rayon Sports, ko yaraje rwose biramunanira. Abafana batangira kuvuza induru bavuga bati ese bigenze bite ko uyu mukinnyi atari umukinnyi ngenderwaho muri ekipe? Abafana barikanze baravuga, bavuza induru bati uwo bita Ifunga Efaso ntabasha no gufunga umupira, none mumuzanye muri ekipe ya Rayon Sports Football Club. Uyu rero Prince we ni umukinnyi bivuga ko yaranzwe cyangwa se yaranzwe na rutahizamu cyangwa se umukinnyi w'ikipe ya Rayon Sports wahoze akina ekipe ya Rayon Sports witwa Eritier Nzinga Ruvumbu, ngo niwe wamuranze. Ngo baramuhamagaye bati se Ruvumbu, uyu mukinnyi uje muri ekipe nayo wasinyemo ya Vita Club, bimeze bite? Ati uyu mukinnyi ni umukinnyi mwiza, ashobora kuba yabagirira akamaro. Ni umukinnyi mutoya rero uyu witwa Prince Eranga Kanga Junior, ni umukinnyi wa Rayon Sports.
ngo akabyiniriro ngo ni Didinho, akaba yasinye rero kugeza muri 2026. Uyu umusore w'ikipe ya Rayon Sport Football Club wayisinyiye amasezerano y'imyaka 2. Rayon Sport nayo itangiye rwose kumanura intwaro, navuga ko ibi bigiye gufasha ekipe ya Rayon Sport Football Club, bigiye gufasha shampiyona yacu, bigiye gufasha umupira wacu kubera ko amakipe yose akomeye. Uyu rero Prince Lange Kanga wenda hano yanyuze muri 2021-2022 yagiye muri Club Athletic Renaissance Aigron di Brazzaville. 2023 ajya muri AS Otoho-Doyo, hanyuma 2023-2024 uyu Lange Kanga Junior yarari muri ekipe ya Vita Club muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bivuga ko ari umukinnyi w'umuwinga w'umuhanga, ngo babajije uwo bita Etienne Nzinga Ruvumbu, arababwira ati ni umukinnyi mwiza cyane. Ekipe ya Sport Football Club hari umukinnyi wo muri Mali, nzagaruka ku munsi w'ejo. Umukinnyi wo muri Mali ngo ni rutahizamu ukomeye cyane, abazi ibigango bya ba Diarra. Ndaza kumugarukaho ku munsi w'ejo mbabwira igihanganye cyangwa se uyu musore w'umunyemari ugomba kuza i Nyarugenge muri no weekend. Mushobora no kumubona rwose ku mukino wa Gorilla Football Club ku wa gatandatu. Ikindi ni uko ekipe ya Rayon Sport Football Club, umutoza Robertinho Alveira, ngo nawe ku wa gatandatu azaba ari muri stade Kigali Pele Stadium mu mukino wa gicuti uzahuza ekipe ya Gorilla n'ikipe ya Rayon Sport Football Club. Uyu mutoza ngo washakaga $6,000 by'idolari buri kwezi, ariko ekipe ya Rayon Sport ikamubwira ko izajya amuha $5,000, ikamuha imodoka, ikamukodeshereza inzu. Biravuga ko nawe azaba ari hano i Kigali ku munsi wo kuwa gatandatu, umukino uzahuza ekipe ya Rayon Sport ekipe ya Gorilla mu mukino wa gicuti. Ngibyo rero ibirimo kuvuga muri ekipe ya Rayon. Tubibutsa ko ku munsi w'ejo nzagaruka muri ekipe ya Kiyovu Sport, ibintu byose nzabiva imuzi n'imuzingo. Ekipe ya Kiyovu Sport ifite ibibazo byinshi. Perezida watangiye gukubita ibipfukamiro hasi ashaka amafaranga, cyangwa se ashaka amafaranga, avuga ati nyamuneka mugire icyo mukora. Nabwo ni umukinnyi Godwin Odibo, uyu warangije gusinya nawe muri ekipe ya Pele Football Club. Ambwira ni Enyimba yamushakaga. Kuri rwose angira nuko uyu musore Enyimba nawe yaburi muri nabi, burimo kumushaka, kaba ari rutahizamu. Uvuga ko rwose ibintu bikomeje kugenda neza muri ekipe ya Pele Football Club nk'uko nari maze kubibabwira. Reka nikoze ku mugabane w'Uburayi gatoya rero, nuko muri ekipe y'igihugu y'Ubwongereza, nyuma y'uko umutoza wita Southgate asezereye muri ekipe y'igihugu y'Ubwongereza, biravuga ko ino kipe ishobora kuba yagira gute, yatozwa n'umugore. Abongereza rero bavuga bati ashobora gutozwa n'umugore, nyuma yaho uno mugabo Southgate
asezereye muri ekipe y'igihugu ko yari afite amasezerano cyangwa se baramwongera amasezerano ko ashobora kugeza cyangwa se azageza muri 2026, ariko byaje kuba byanga, niko bimeze. Andi makuru ni uko rero umukinnyi witwa Nico cyangwa se Nico Williams ngo muramushyira muri ekipe ya Espagne ndetse na Atletico Bilbao. Uyu musore mwabonye w'udusatsi kine rwose aca ku ruhande, musore mutoya rwose, ngo ekipe ya Real Madrid ngo irimo iramurya insyataburenge. Ekipe ya Manchester United yateye agapapu ekipe ya Real Madrid, yasinyishije umukinnyi witwa Reni Yoro. Umusore rwose aje muri ekipe ya Manchester United. Bikomeje kuba rero ibintu bikomeye cyane hano ku mugabane wa Afurika ndetse no ku mugabane w'Uburayi, bako amakipe yatangiye rwose kuba yesurana mu rugo rwa transferi. Hanyuma ikindi ni uko umukinnyi w'ikipe ya APR Football Club yitwa Mugisha Gilbert uyu munsi yagize isabukuru y'amavuko. Ubwo abakunzi b'ikipe ya APR Football Club, kipe ya APR Football Club, ubwo abakunzi babo mwifurize isabukuru nziza y'amavuko. Ku rutonde ngarukamwaka rwa FIFA rero ikipe ya Argentina n'ubundi iracyari ku mwanya wa mbere, Abafaransa ku mwanya wa kabiri, Espagne ku mwanya wa gatatu, yazamutseho byagera muri 5, Abongereza ku mwanya wa 4, Brazil ku mwanya wa 5, Ababiligi ku mwanya wa 6, Abandi ku mwanya wa 7, Portugal ku mwanya wa 8, Colombia ku mwanya wa 9, nyuma Abataliyani baza kuba baza ku mwanya wa 10. Abantu benshi rero bakomeje kwibaza uburyo umukinnyi cyangwa se umukinnyi w'igihangange wagiye muri ekipe ya Real Madrid werekanwe ejo bundi yitwa Kylian Mbappe. Bamwe bavuga bati dore ekipe ya Real Madrid ukuntu izaba imeze. Mu izamu ni kurutoa nk'ibisanzwe, mu bwugarizi ni Rudiga, Carvajal, Militao na Davis. Hanyuma mu kibuga hagati ni Tchouameni, Bellingham, Valverde, Rutahizamu Rodrigo, Mbappe ndetse na Vinicius Junior. Bati bizaba bikomeye cyane muri ekipe ya Real Madrid. Ekipe rero ekipe ya Manchester United ikomeje gushaka abakinnyi benshi bagiye batandukanye, kugira ngo ejo nabwo ekipe ya Manchester United nayo nzayigarukaho ku munsi w'ejo babwira ibyayo irashaka abandi. Ese bizashoboka ko ino ekipe ya Manchester United ishobora kuzaba ikomeye koko umwaka utaha, season 2023 nako season 2024 2025. Uyu mwana witwa Nico Williams ndetse n'ekipe ya Manchester United irimo iramushaka, uyu mwana wa Bilbao mu gihugu cya Espagne. Reka rero mbashimire bakunzi bacu babwira ngo mukomeze mugire ibihe byiza. Ngayo makuru twari dufite kuri uyu munsi, ngayo makuru yaragezweho kuri uyu munsi. Tubabwira ko amakuru yacu muyakurikira kuva ku wa mbere kugera ku wundi wa mbere. Twebwe ntitujya dusigana amakuru y'imikino cyane cyane yibanda kuri shampiyona hano mu Rwanda. Tubabwire ko twavuze amakuru menshi atandukanye, ndetse tubabwira ngo mukomeze mukore subscribe ku Mwacu TV
ushobora kujya kuri YouTube channel ukareba ahanditse Umwashi TV, ukareba mu kuboko kw'iburyo cyangwa se ahanditse subscribe cyangwa se ahanditse akazogera, ukazajya ubasha kubona ibiganiro byacu tubagezaho buri munsi, umunsi ku munsi, kuko twebwe ni mwebwe dukoresha no kuduha igitekerezo unyuze kuri iyi page yacu cyangwa se iyi channel yacu yitwa Umwashi TV, ugashyiraho igitekerezo cyangwa se ukayisangiza n'abandi inkuru tuba twashyizeho bakaba bayibona. Ushobora no gushyira igitekerezo ukaduha inama kuko dukorera mwebwe. Reka tubashimire abakunzi b'Umwashi TV, tubabwire ngo mukomeze mugire ibihe byiza.